يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا حي يا قيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة فنعوذ بك من النار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. سبحان الله الملك القدوس. سبح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان من تعدد بالقدرة والبقاء وقمر العباد بالموت والفناء. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى وسلم وبارك عليه صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم إنا نسألك الجنة فنعوذ بك من النار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا حي يا قيوم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا حي يا قيوم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Bitirler. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا حي يا قيوم لا حول ولا قوة إلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. بالركعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين رب العالمين.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى زيد مسيح الله تعالى Allah kabul etken meclis olsun. Allah uçmul düşmek Allah-u Teala nasip etsin. Bu sili geçe talihi, talaylılığı tartkan adam tuğuluysa şulay meclisler cihilip olmuyor kardeşler. Allah'ın uyu. Allah-u Teala ozu Kur'an bulan ispat etken bu geçen hakkından. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leyletil kadr ve ma adraka ma leyletul kadr. Gitçi suralarda Kur'an okuyanlar manasını anlamasayız şu sözlerini okuysuz amma suratta. Allahu Teala ita inna anzalnahu fi leyletil kadr. Ay şu Kur'an'ı tomengi kokka bir şu kadir geçe tuşurduk diye. Şu bir kadir geçe de koyabilir. Buğar Leyletul Kadr deyip Allahu Teala ozu silegen Şaban ayda Barat geçe barıdı, Mi'raj geçe Recep ayda barıdı. Göresen bu Ramazan ayda bu Kadir geçen verdi Allahu Teala bizge. Sen bilmeysen peygamber diye Allahu Teala ite ol geçen neçik geçedir diyor. Ve ma adraka ma Leyletul Kadr. Leyletul Kadr hayrun min alfi şehrin. Bu Kadir geçe bu Leyletul Kadr 1000 aydan artıktır bu. 1000 aydan artık sili Allah yayınla. Tanazzalul melaiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim. Digi barda malaikler yeryüzüne tuşagen geçedir. Şu malaiklerle koşulup Cebrail malaikte tuşadırdı baytı. Min kulli amrin salamun hiye hatta mata'al fajr. Tan belgi berginçe bu surmallaga, müminlaga
Biz görmeybiz, biz bilmeybiz. Şu malaikler bizi assalamu aleykum etip bu surmallaga ergişip olsun, katun işip olsun. Hatta matla'al fajr tang belgi belginçege salamda beradır olar diye. Allah nasip etsin de ya Allah. Banu İsrail'in zamanından Musa Peygamber'in devrinde Cebrail malaik gelip eşitkensiz esize salayık. Bir Şam'un baytan gazavatçı bir kişinin hakkından gelip ayta bulgan. Eğer o Musa Peygamber'in devrine bulay adam bulgan, oli adam bulgan, munçakı yıl gazavat etken, oli etken, bulay etken de baytıp, köp zaman gazavat etken, 1000 aylar gazavat etken de baytıp, Peygamber aleyhisselam'a ayta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suqlangan 60-70 yıllar ömür beni, ummatımı göresen o devirdekiler ulu gazavat etip, ulu kuyunluğu savıplaga yes bolgan ne baytıp oğar haşarlı muştarlı bolgandan soň Allah-u Teala şu taq geçalarına arttı onunla geçeni taq geçaları ni çislo 21, 23, 25, 27 29 şu taq kul geçalarına qaysımsa birini Allah-u Teala yaşırdı bunu. İmam Şafii aytan kuyda, alimlerini kobusu eskiren kuyda. Biz gördük de İmam Şafii'de ayta razıyallahu anh, o imamımız mazhabını, şu 27. geçesine kobusu karşı gelip şu Kadir geçelen biz gördük de. Şoğar göre inşallah umut etip Allah'ın rahmusun, şu geçede bolu kalir muaydı baytıp cihilganlığı sebebi şu kardeşler. Ali enne Allah-u Teala ozu Kur'an'na bize bildirgen kuyda ol Musa Peygamber'in devrini o adamına gazavat etken oğur suqlana geldiğine Allah-u Teala Peygamber aleyhisselam'a Cebrail malaik bulan şu Kadir geçenin bizim ummatga savgat ete tura kardeşler. Sen o 1000 ay savgat gazavat etken de baytıp oğur suqlanasan da baytken. Ama seni ummatini insanlar, müminler şu 27. geçesinde şu Kadir geçen mu 21'de mi Allahu a'lam şu Kadir geçe qaysı bolamsa da şu imamlar aytganga göre bu geçe boladır dep aytıp şugar yüreğimiz niyetimiz arı kardeşler bizim 25. geçe bolamsa da bilmiyoruz onu 29 bolamsa da bilmiyoruz kobusu alim var şu bu geçe 27. geçesine göre şugar göre şu 27. geçesinde Kadir geçesinde ibadette etip yuklamay gündüzünde da oraza tutkan adam şu 1000 ay gazavat etkenlerine savabın Allah artıktır şokarda bayttı diye kardeşler. Neçik Allah-u Teala kardeşler silni bizim, neçik bizim hurmatlı tura. Kim kişi oraza tutsa şu Ramazan ayda değil. İmanen ve ihtisaban baytken. Allah-u Teala şunu aldığı arttığı günahlarını geçmiş onun adamını bayttı diye kardeşler. Neçik imanen ve ihtisaban baytan zat. Gerti yüreğimle suyunup, hoşamatlı olup, Ramazan ayı gelen zamanla Allah-u Teala müminlere rahmete ay gele tura. Valla bir cuma kalıp tura, 2 gün kalıp tura. Ne zor ve geç kaldı şu Ramazan ayı gelip bitmeydi. Şu Ramazan ayından da kuzanıp, şu Ramazan ayda oruza tutkanlığı edeplerine saklap, şu Ramazan ayını Ramazan ayı kuyda ötkermeye de baytıp, kasetken adamla, vahdi sabah şunu her bir zatınlar boldurgan adamga erti kuyda şondan Allah-u Teala geçedirdi bayttı diye kardeşler. Alimler ma'na bira bu hadiske imanan ve ihtisaban bolmaydır hak yürekten suyup kuzangan bir muştarlı bolmaydır de baytta alay adamını işi orada tuttagan azgala tura mahalde kaldı 15'inde öttü enişledi 10 günü kalgan bir gücüması kalgan da baytıp şu getegen Ramazan ayı bita turadı baytıp şundan suyunup gullarını saatlarını sana yiyen adam şu hadisin topuna girmeydir diye kardeşler. Şu bize işe. Neger görəsiz Allah'a maqtav biz eşitkenimiz aldın ki ululardan buna bular ayta turup 36 yılda bir aylanık ele bu. Olmayanlar görer ya ini yallavunna. Hali suysan işke barasan suysan barmıysan gaza yok, gektar yok artına tutsan aldına başına tutsan artı görünmeyen kuştan sen işe kovalap çıkaran işi yok. Allah'a maqtav olsun ya Allah. Suysan işliysen suysan işlemiysen orsayın tok musa acmısa işliysen barım. Suysan salkında oturup dur. Şulay rahat vakti yoktur.
Neger bar zatga, bar nimetke şükretme tarafız. Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta özge ummatlarga bermagan nimetlerini Allah berdi meni ummatıma diye. Nizalar. Ramazan ayda oruza tutan adamga, Müslüman adamga Allahu Teala cennette ayrıca yeri onlara da bayta şu var. Ama özge ummatlarga şu an yetmağın Allah diye Peygamber ayta. Neçi yeri onlara? Ola alini ulanı Muhammed oruza tutkan şu imanan ve ihtisaban Resulullah aleyhisselam akram aytağın kuyda aru muştarlı kuyda kuzangan kuyda necmiliyim men taravih namazında gile barınna gile aru şad Ramazan ayda oruza tutkan manı baytıp gelegenna suyuna getegenna kaygıra şulay bir edeplerimle tutkan adamga Allahu Teala cennette ayrıca has yer onlara bayta. Allah buyuradı şu cennette şu uyuna arı bol, bezan falan kulga sen gelgin çadı baytıp diye. Her gün Allah buyura şoğardı bayta. Aylanıp dağı yıl Ramazan'a gelik alınca umur varmasa şu kuyda Allahu Teala buyurup şu cennetteki uyun şu adamını Allah bezap duradı. Malaikle gaytıp kardeşler. Şu ne zaten anlatar? Şu gerti kuyda Peygamber aleyhisselamın ummatını oruza tutkan adamga şu cennetke baragallığı inşallah. O cennetke varmıyorsa uyunu Allah kimden var onu? Hal biz ayeti öğrenemiz Zelonka. Zelonka içi var onunla. Bir da pere pradavat etip onun yerini söylemesek ona kazanıyız kardeş. Onu o kadar alab etme tarafız biz. Hiç ayıp et bir seni gelip dokumentine ustura dokument tamsa. Canın hasrattır seni. Buna şöyle yer kardeşler. Cennetteki nimetlerini sani turup Peygamber aleyhisselam ayıttı de şunu saniye zamanı asaplar oturup bugün çıkırıyla. Ya Resulallah şu hadir geçeni ibadatını ötkergallagam şu ya da ne çıktırdı bayıttı de. Avvalinden ahirine erişi kude beziydi bayıttı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu Ramazan ayını kardeşler. O ne kayıp olası bayıttı Peygamber aleyhisselam. Şu Ramazan ayda oruza tutan adam ne de bayıttı de. Denizden akiyalların içindeki balık canavar var ki suyun içinde deniz callizat var ki suyun içinde balık vardı. Şunçakı suyun içindeki can ertenden akşam bolgunca şu oruza tutkan vaktinde Allah'ım şu palançanı ulanı palandan sen geç Allah'ı baytıp tilep duradı şunçayı can kardeşler. Ahmet rivayet etken hadis gerti hadisler bunlar. Hal motbol olgan bize toktaşmamı baytıp. Şu gerti toktaşan hadisler şular. Koktaki malaikler Allahu Teala yaratken şey malaikler tiliydi Allah. Şondan geç Allah'ı baytıp. O malaikler neger tilemezsin. İnsan ozu oruza tutkan. Yatıp geçe erten turdun. Altıda imamını bir rivayet etti baytı. Yatken toşa git şor tili du etadı baytı. Neger Allah'ın eskermeyen bir zet de yok. Terek bolsun, tav bolsun, taş bolsun. Bir zet Allah'ın eskere. Allah şu meni ustumda bir seni ummatini gibi Muhammed Aleyhisselam ummatini bir adam oruza tuttu. Şu meni ustumda yatkan Allah. Toşa kuzanmalıktan Allah'a tilidi. Şu meni ustumda yatkan neymiş Allah. Cennetin içine ulu daraydan, ulu bahali yerlerden Allah sen şöyle yeri onlar dağıdı baytıp. Ustuna giygen oprağı, ayağına giygen ayak giyimi, kollagan Kur'an'ı, bir de şu adam ozu neger, şu orazanı arı kuyda saklasa, şu oraza ozugar, kıyamet gün bolgan zamanı aleyhisselam Peygamber aytken, tutkan orazası da, okugan Kur'an'ı da şefaat etadır şu adamla da bayttı diye. Şu orazası tutkan oraza ozu hürmet etken şu kıyamet gün şefaat ete. Şefaat zattır. Şu adamı kome getip cehenneme barma koymayı cennetke giyiledir diye kardeş. Oraza tutkanlar Peygamber aleyhisselam hadisine göre şu tuyanı arkası neçit on kumsadı bayttı diye. Şu kuyda ullu bolu görünecek. Mahşerin bayda inledi. Kov hayvanlar var sıyırlar. Tuyanın arkası neçik bol büyük görünüyor. Şöyle derecesi ullu olurdu bayta özgelerin arasında kardeşler. Şulay kardeşler bizi Allahu Teala bergen nimetine hesabı bağı yok. Biz bacarsak, ibadatla ötkerme bilsek. Bu Kadir geçelerde, bu geçelerde adamlar yokluyor mu?
biz zayıf bolup alganmız, artdı, 10 negeçe etikap bilen ötkergen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mecitten uyuya kayıpmagan. Artdı 10 negeçe. Şu geçeni bacarsak da ullumakta, ulluk kömek bize kardeşler. Ne kadar haznalar biz tolgan bardı. Bari bize hacali biz Resulullah'ın şefaatine, Allah'ın rahmusuna, Allah'tan geçti baytip tili biz, yalvara biz. Biraz sen bu olan zat ya kasetmese de neçik bola da. Havayın zat yok bilirdi da. Kazanganına çapkanına da haran tuşa. Ahiratta oli zat. İnnama inne havayın zat yok. Peygamber sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل على وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى
وسلم وبارك عليه صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يشفعنا يوم النشر. يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يا رسول يشفعنا يوم النشر. السلام عليك خير من لا نذر. السلام عليك سيد السلام عليك تعذب الله بشر. السلام عليك غمان جوهر بشر. السلام عليك جسر
Assalamu aleyke yetişen seyyidullah. Assalamu aleyke muhtegi ayzendullah. Ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul. İsmana yevmen necur. Assalamu aleyke rahmene çırağı. Assalamu aleyke muradı bizyarı. Assalamu aleyke mucizeler görsetken. Assalamu aleyke hak yoluna tuzetken. Assalamu aleyke asılını götürgen. Assalamu aleyke yakşılıkla yetirgen. Assalamu aleyke cömerttir ki oğlum. Assalamu aleyke yarattır sünnet yolum. Ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul. İşbana yevmen necur. Assalamu aleyke rahmene çırağı. Assalamu aleyke muradı bizyarı. Assalamu aleyke mucizeler görsetken. Assalamu aleyke hak yoluna tuzetken. Assalamu aleyke asırını götürgen. Assalamu aleyke yakşılıkla yetirgen. Assalamu aleyke cömerttir kim olur. Assalamu aleyke yaratır sünnet yolum. Ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul. İşbana yevmen necur. Assalamu aleyke kalaylıkta tarkalan. Assalamu aleyke yaralı ve arkalan. Assalamu aleyke makam-ı ulluğan. Assalamu aleyke dingiller sultan doğan. Sağlamlar bulsun sağlar imanlığını Allah'an. Sağlamlar bulsun sağlar şafaatka Allah'an. Sağlamlar bulsun sağlar sal kuvvetini bulurlar. Sağlamlar bulsun sağlar bizden sağlamlar. Sağlamlar bulsun bizden Abu Bakır Allah. Sağlamlar bulsun bizden Faruk-i Uludavva. Sağlamlar bulsun bizden Osman Mahmud-Yalava. Sağlamlar bulsun bizden Ali Ketabulava. Sağlamlar bulsun bizden Ashab-ı Kuddusuna. Bağdavi Ahlüsü yaşına kullusuna. Ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul, ya Resul. İşbana yevmen necur. Allahümme salli ve sellim. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, yagfir lana ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, yagfir lana ya Allah. Ayak basın yürüyün, yaşasın adamları, şefaatı bulan ol bezdirgen adamları. Zülüzlü yetkileri, korneli yedirgen, yolun tutlar geçirir, muradına yedirgen. Kovar yolun kim olsa, kalaylı yekli tutar, hayır şerbetin içi, halal sürekli yutar. Avrular sebep taktan, emli balvan sılları, sofurlar savmoldular, nurlu gelir gülleri. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, yıldır lana ya Allah. Vay
sevgilidir, ol ikinci gecedir. O gece çıkan nuru yarım etti bağları, açtı malı aranı, değil bulan kavları. O nurlusun derleri, bağlayırdır ağlama, o aile hürmetidir, halka dersiz ağlama. Mevlet'e nasıl gel yazırım yanağlarla, Zümretin Yunus geller, şahsın kavurla. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, yağfir lana ya Allah. Nurun gölgende ayyarımın tazekke, gece çığır yürüse yollanıyor nöbetçi. O nöbetini durur, kutsunurun saygıyla, sabrını bulmaydı, ayrılık davallıra. Rakıllık kıvırmayı, suyunu yalama, hürmetimi bilmesen, ondan mahrum kalama. Bu yeri parçalı, salavatlar odunu, kollaytını parçalı, sürüledir yüzüne. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, yağfir lana ya Allah. Kazada kadar geldin ya yüzüne, görüyorum gel gibi uzunu kurucuna. Sen gel ana vursa, seni buldu özgede, seni görken ana kıyılsın nöbetine. Kullu suyun kavunla, sevgilinle sulama, seni durun kullanay, kaplanır vurama. Allah'ın vaktileri, yazırken kadarları, ağaylı kavunları, uzun madarları. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, yağfir lana ya Allah. Sağla sağlamlar sağla, artı bitmeyi kurağa, harvırdır yağmur çakı, gökte yağmur kıvrama. Akırıncı Peygamber, büyüğümüz ol Muhammed, kaburdan başak durar, Seyyidina Muhammed. Cömerttir Resulullah, Rabbuluk senden bizge, günahlara baklar bu, suyunun geldiksizge. Ve sallallahu ve yevmin ve leyletin, ala Ahmed el-Muhtar, el-Mevla el-Muhtariyun. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, yağfir lana ya Allah. Allahümme salli ve sellem. Salla aleyke Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safvater Rahmani. Salla aleyke Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safvater Rahmani. Elhamdülillahi biz gelir yeri, bu olandır oldu kazanır. Reşit bir bulduk, bir mahvet, salla onu kabayesi arkanı. Yetiş gençe bulup bana olanı, onu söyleseydik Allah Kur'an'ı. Anlatır yazılman cennet bağlarda, salavat huzur-i tavlarda. Anlatır bağlarlarda Kur'an'ı, hak bulup toplanan İslam imanı. Ya Rabbana vurdu sanza Adnan'ı, onu uçur geçip uygunahlanı. Sallallahu aleyke Allahu ya Adnan'ı, ya Mustafa ya Safaten Rahmani. Allahümme salli ve sellim ve barik
Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, salli ala Muhammed. Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, salli ala Muhammed. Yazmazsa doğan bizge, nurlu ayyarım biri, dezenlerle dünyanı karanlıklar gördüğü, olduğun ayyarı ayı, olmaz olan koşama, olsam selam olayını, konam bizge durşayı. Allah sen karayman, her kimli yüreğini, tabulan ayyesimli, her kimli yüreğini, neyirlan arıqlığı, soran bulup noktamam, kılıçtan azmi olsam, kız nururu arkalan, sarg olsam ziyarasta, tavaylıdır onurum, nas dünyama aldadı, korumasın tamurum, soyup sallan olur, yarasına emrolur, salavat sallanları, kaburudur cem dolu. Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah, salli ala Muhammed. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Merhaba ya merhaba ya merhaba, merhaba ceddel Hüseyin, merhaba, merhaba ya merhaba ya merhaba, merhaba ceddel Hüseyin, merhaba, merhaba ya merhaba ya merhaba, merhaba ceddel Hüseyin, merhaba, merhaba ya merhaba ya merhaba, merhaba ceddel Hüseyin, merhaba, merhaba ya merhaba ya merhaba, merhaba ceddel Hüseyin, merhaba, merhaba ya merhaba ya merhaba, merhaba ceddel Hüseyin, merhaba ya Nebi salam sağa, ya Resul salam sağa, ya Habib salam sağa, Allah'dan basağa, bizge geldi tolga, özge göyleri tutulga, yakudun Allah'ımı karanı kutulga, ayda dursun güllü dursun nurleli nurrusen, salme biz Turrağa yürekler kullu sen ya Habib ya Muhammed sağa sal salamı kabas başını sen ullu bul emame merhaba ya merhaba ya merhaba merhaba seni görgen talaylı ki dünyada olsa hiç büyün zıbbası hiç beşer avazına sal Allah koyteviyor İstanbul Bollular, asablar, hayyaller, soldan tollular, terekler geldi sağa geldi gün boyurum, yollar salım tamırım, lan yara bakırınca peygamber sen daraca, büyük maşahadat okudu açık lebgeye, merhaba ya merhaba ya merhaba, merhaba ceddel Hüseyin, merhaba yüzücü mucizatı mani artık bola, unusun geçini yüreği nurdan tola, yakşı ammalı yetkelle gelsin yüz bir, ben başır günah yüz gelle
korku bir ben nazara kom Begin geçer bizge ahır gün Eliyenle etkin am Tekleri biz boynubuz Eliyenle can Allah'ına kurtar Komigini geçerse sağa yol Allah'ını kaygısın geçerse Merhaba ya merhaba ya Merhaba merhaba Cedel Hüseyin Merhaba sağa salat salamlar artı bil Durağa az açmak koymayına bizdir Borağa rahmuydu bizge yaşılın Geçeyen bulmayın sıkılların canallan Geçeyen Sen bizi yersiniz sen konalardan geçeyin Bizim tarlayı yetkin Kavsarından içeyin Birlikte bilmeyetken yaşır bizim hatabı Göçberim rahimden hatabı Anabız barıza açıksa bilesen Tanıda taydır tuş arağa yürekten Tanıda merhaba ya merhaba ya merhaba Merhaba Cedel Hüseyin merhaba Merhaba ya merhaba ya Merhaba merhaba Cedel Hüseyin merhaba Merhaba ya merhaba ya merhaba Merhaba Cedel Hüseyin merhaba Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi Habibi ya Habibi Habibi ya muradi Allah'ın rahmeti sana Muhammed Kalka şefaatçi akıl kıyamet Bayraklı yolları olur açar Sır bulanır dostları çeker Korkuldu tübül Ahmet Habibi Kıyamet kurulsa olur nasibi Kolda ise kimler yeter karavul Kolda yeter olur soravul Kaygalasa onu kayıp ayağı Cehennemde pişir etti ayağı Habibim varasa türlü bir gözü Son kitap açılsa karadır yüzü Habibi ya Habibi ya Habibi Habibi anta masti ya muradi İlahi ya ilahi ya ilahi İlahi savfatan gamzal mamadi Telefonu damar kutlay Resulü Kabul et görsetti bana yolu Gücü yok bilirken halım geciktir Habibi sürgen geciktir Olur mu gece sağa hoşalan Taşlamandı sürü vurdu hoşalan Müminleri vurdun İslam yoluna Gayrı tatlı bir gün oluna Sana olsun oradan seni makamlar Şefaatin diler gelir adamlar Kavsar bula cennet boyda ağlar Onlar içerisinde yolun tutarlar Aşırılıktan aktım sağa sudumdu Para etmez bir Allah yüzündü İlahi ya ilahi ya ilahi İlahi tevvedel gablal mamadi Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi Allahümme salli ala Muhammed Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim Allahümme salli ala Muhammed Ya Rabbi salli aleyhi ve sellim Bir bildozumuz gördür Muhammed Gayrı nurumuz oldu Muhammed Yüreğim babanı sayın Muhammed Kaymayan suyum hanım buraya Özgür Habibim yok başka Muhammed Gençlik yakşınsın Habib Mukarram Suyerli yavlusu sağa Muhammed Özgürlük sıyır bulur tahayya Allahümme salli ala Muhammed Ya Rabbi salli aleyhi ve sellem Mahşerde şefaat senden Muhammed Sen veffatsan lütfen yırar cehennem
وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Yessi bizge maqtavlarda imlikke qalağan, Rasulga salavatlar şefaatga alağan. Biyi bizge salamlar avval halkı salağan, Biyi bizge salamlar ahırga da qalağan. Biyi bizge salamlar yurutken fayhammarlar, Biyi bizge salamlar yurutken elçi kullar, Biyi bizge salamlar har vakti har zamanlar, Biyi bizge salamlar salağan malayiklar. Yessi bizni salamı sağa Rasul Fayhammar, Rahmeti barakatı sağa daim tabular. Yessi bizni salamı bari bizga da bolsun, Yessi bizni salamı salih kullağa bolsun. Allah'ım sen yetiştir Muhammed'ni ruhuna, Bizden savgatlar etip ashablarını ruhuna. Ullu bolgan makamını yesin bir Rasuluna, Or bolgan darajanı yesin bir sili kulga. Şefaatka teyişli kullarından bolayık, Rahmatına teyişli biz bolup da bulayık. Bu Fayhammar hürmeti bizin yakşilardan, Sünnetin artka salıp olmayık erşilardan. Dilimizni sen yurut Rasulga maktav etip, Bizin yemik zayıflar bolar mı oğar yetip. Cennetlige barağan kullarından bolayık, Rasul bulan giregen biz bolup da bulayık. Gelgemiz mavletine bizge tok barakatın, Cennette hoşuda yet eskerdik seylabatın. Onu hürmeti bulan rahmoyet bar bizga, Onu bulan cennette kala berhar bizga. Günahımız bağışla yaşır bizim hatanı, Kavim kardeşler bulan seyle ata ananı. Korkulardan sen sakla iki dünyada sattar, Günahımız bağışla seyle atın bar gaffar. Amalımız kabul et çomarlıkını yoluna, Yaratılgan alamını ihtiyarı koluna. Sağalayık har zaman, har bir maqtav yesimiz, Salavallar salamlar Muhammed'a biyimiz. Mevla'ya salli ve sellim daiman abadan. Hürül kalbi kullihim
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدنا مرسلين وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ولذكر الله أكبر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, şefaat ya Resulallah. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, şefaat ya Resulallah. Gelip gitti Ramazan, gitmesimi görsek de şolay getir ömürler, bin yıl ömür sürsek de. Ne tez gittin Ramazan, geçe görgen toşimik, vatanına gitgen yola uçuğun ak yemek. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, şefaat ya Resulallah. O miraydan işlegen, günahlarını geçegen, şu Ramazan ay gitti, balalarını çekegen. 12 aydan seni hürmetin ullu bolgan, Allah da silab seni Ramazan nevat koygan. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, şefaat ya Resulallah. Can canı var gıçıra, Ramazan ayı gitti de, Peygamber ümmetinden köp nimallar gitti de. Malaikler değil ay, Ramazan ayı gitti de, bu kavlanan şeytanlar ne gitti ne gitti de. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, şefaat ya Resulallah. Ay hürmetli Ramazan, biz asilege göre hürmetsiz getemenneb, gönlünü bozma göre. En zamanın geldi bizge sağ bol etmege, nasip et Allah bizge dağı yılga yetmege. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, şefaat ya Resulallah. İnşallah Ramazan dağda yel barsağa, aburunu ayavlab hürmet etir biz sağa. Köpler getir dünyadan dağı yıl görmey seni, kim nasibliler görer ikinci yılda seni. Allahu Allah ya Allah,
Ramazan ayını tutup iman yolda gitmeye. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed ve sallim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve sallim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وبارك عليه. صل يا ربنا وسلم على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد